Bismillahirrahmanirrahim. Dengan melintas pikana mehat wate gilihan hati tak senang hana pu habis mecih lunsuran jaih le mehat laju ka malam kasumi marah syahya mekilan gejae sapat indra budiman digop dum lain masing bak tempat sinan ka tetap tengut dum pingsan alihai ada sampo ubahat bengah leligat mata uro terang putra wangan raja bak mon geperap mano jinabat hukum Islam tuliah mano neco ijalham alih nyan mehat salin pakaian alih mesalin candin mekilat geek lelegat kedeh udalam hidang kahase sare kasiam kalian ji intan oleh dendayang putra ngan raja makin lelegat bisinan sapat saboh hidangan hingga alih bu hanpu tak ingat ranum le mehat kana lampuan cut putra sulung laju ke dolan alih nyan mehat sendangan wayang dalam meliga siduko tatan bandua mehat mesenang-senang menan ke sabe kandingan dolan hantam mengsiat yang jet kerekam hingga padung trip lawit ngan liwan tacok bulekat lawak ngan santan haba ke putra bah ana siat riwayat akan dendayang namdro hati tan mangan sabe tu ingat gampung halaman nibak si uro jimu wafakat di sinan sapan sabe dendayang tuha cudati uban marit lelegat laju bak rakan pakri banjino getanyo mehat sabab katrip tat hana tariwang lebih si bulian sino katetam diluntan mangan dalam fikiran bah le tagisa kedeh utempat bah ta berangkat getanyo banam senyak tiba yenda beung le mehat panena mangan menan fikiran getanyo tawo putra teh nyopat alamat mehat puna amilan atro unang ro mepalo tatan le raja dolat takwa gerepang sebab tan putra tapua mehat wate gesasat pakri taputrang dendayang tuha seut lom legat perkara mangat nabak lontuan bah tamu sulit kedeh ngan dolat atro bah tempat tanyo tariwang atro bak raja tanyo riwayat bahaya raya tan yota terbang yo masa tatren dile sabohan goh terus bak tempat mano bak kulam baru si khan rat tanyo berangkat hendak hadarat angin terus datang teka ngan tufun ujian ngan kilat bertanyo sisat berpisah rijang tanyo ji pupa holain tempat rohana sapan ngan putra intan kata jak setat padung trip lambat hana alamat bacut membayang alien ni banyan kamu susah tan hingga le mehat kena meriwang mengjak beri haba bak raja dolat sebab katrip tat kamu melanglang kemahangan haba lengkap ngan pakat sitka butoi tan mehat ka rembang kedeh bak putra jak putra legat serta dolat indra budiman dicumba tuut jibri hormat jaro je angkat mehat melayang ampun cut putra ke kamu mehat karena hajat kamu jak riwang menghan lun wo dudo melarat raja syah dolan kena ge datang setat ge tanyo hai putra ubat sebab katrip tat hana tariwang lebih gajino bak kamu ingat bah mewasiat dileka monam megisa dudo kena lom mehat nyaman teng hayat na umu panjang suun cut putra dudo lelegat cut datan mangat nyan menan macam ke bahlon sidra diranto nyopat yuh tajak sapa jino kalikang mengnya kata wo siga bumehat ulun pi hajat nafsu jak riwang tema dendayang seut lom mehat jikun lelegat bak putra intan hanjeut pocut wo ngan kamo sapan sebab meikat kana sultan ban putra dengar menan riwayat uli medrap-drap ia mata yuhnyan
Dalam hati insih nu tatat wate nu ingat ke nasib badan sarangan nu mo meno nu ingat nu kun leligan ubak dindayang munyakan nu wahai cudda ubat baklun raya tat idin sekarang pakrilun tukri janji hadaran ulun mengikat hanjit liriwang wate tro cudda gisa utempan kelun nu ingat kena barang jan kedra nu cudda doa selamat buji ulanan bahaya halangan cud putra nu mo laju makin tat hanjit nu ingat hati sang lekang lian dendayang budah berangkat cud putra menghat tinggai di sinan dunia sang karam alam kiamat hanjit ni ingat hati sang lekang serangan nu mo meno meratap suara mangat na bago gambang bukan le sayang pisang tu pengat temon bulekan kabasi santan bukan le sayang badan mukumat kedih utempan hanjit lun riwang bukan le sayang ke bintang takat tengah lun lihat gada melayang cudda kan wo alun sidro nyopat sakit ngan mangan bakso alun putrang sayang anu glu karo lam rangkap gaki meikat talo merentang sidro alun jatuh di ranto nyopat warih kerabat meng sidro pitan tengah cud putra nu mo meratap nu ililigat indra budiman bombek le tamo hai putra lipat jit ulun intat hai bungong kemang butro ulun puwa unang gro mehat butro utempat gampung halaman serana kenyan kenan ne perak putra kanu mat ne gesuk badan neman bajara badha alam mehat narit yang mangat laju ne putrang hai judo payung tanglong hikeman bek leta ingat si panjang-panjang geniring gata ulun nanyopat pakan sedetan adikku sayang cud putra seot suara singkat sang-sang tersumbat lam kerongkongan lun ingat untung di lun malang tat sidra muwat-wan sinra musarang ayangan bunda di nanggro jepat di ulun nyopat tinggai melanglang yan kejiat hati di lun sedih tat wari kerabat di sino lun tan indra budiman seot lelegan senambung hayat penawa badan ulun metangguh saboh jemaat cid ulun intan gata hai intan kasumi marah hingga kasengap hati kamangan jitu kasenang dalam meligo di sinan ketam ngan judo sapat indra budiman rajangan putra bah ono siat muwa riwayat lain karangan cempala pakai na dicong tingkap dalam berlikan ulat mesarang baca teng sudra jino bulegat ngat mehotakan ujung ngan urang bulengka Allah haidu cud po bungong Husain ingat berkayem akan Rabbana indra budiman ngan putra canden tengah berunding ngan putra muda kasumi mara di dalam ngerin po bungong makin ingat ayahanda tengah mupakat leman on laping dengan tungku ben budiman indra nelok kurung nalan pisang mejandring nelok pantil hong tempat bersuka anoku saja habalun baring jino kalaen tasambung sigra jilid yang kesah haba ulun rem mesambung polim jilid kedua tatimbak rusak kenang tanggiling nepreh tingkulem danglun usaha pengarang Tengku Cut Nyak Tihawa Arsyadi jenit 18 bulan 7 1960